menanya ginoan. Cang ko berparlo na ko sa bajeri. Itu parlo na. Iya. Andi usay bro ko ba? Yo ongkos sa. Iya. Yo ongkos sa yang ko. Beri sang Sri ko sang bin man. Mah Ko cukup lah ya man. Hari man. kana 12.000. Ay berapa man? 2.000. Ku. Ya. Ya. 10. Emak. Nampak tapi. 12. Nah iya. Ya. Ya tang usay. Emang dengar, memang tak cukup ya. Toko mau beli nasi padang. Ya, pada suruh fajar ya. Oh iya, itu Suruh fajar. Kira suruh HP. HP ini iya man. Kong iya man, genteng man ya. Ganteng dia. Oh aduh ya man. Pada masuk tahu dia. Ah, kok kejoran man. Mau HP mau coba ngaji, mau saya coba lah. Ongkos sa HP masuk ongkos sa kasor budget. Larangan ongkos sa budget na. Wah wala baju ya man. Yung baju. Coba tahu tek deh. HP tahu ngaji. Ongkos sa masuk acuan dia. Larangan ongkos sa. Kejoran apa man. Aku coba aja kok. Porong antik ngari man. Mana Iya, Eh, ayo mencoba, mencoba. Ayo mencoba. Mangga nyong cuma tahu. Oh, dusun ke soro bojo jan. Ya. Dusun sumenep wa. Jarang ngebecerwa. Tanda abad le jajuran di man. Ya jaman korongke. Tapi maju le demer ya. Oh, HP ngaji. Benar man narang man. Iya larangan tokol walsa yo. Abe. Kune beri pinin na masaya sa daya taro soro bojo. Engko yang asli mong pakibot taro soro bojo. Ya, jak pengaran aja yang korang dalam orang man. Oh. Injem mah kagak ketemu. Minjem mang ko Iya. iya 2.000 ya. Pada orang mah. Di mana HP menyenang-nyenang dia. Angko ba make every area tadi. Timo lang ko aja ke perasaan ako. Angko mo pakibot morobot ang pangurtang ko na ko soro bojo pengaran. Yogi mo salah jurusan bisa. Wow. Mana mana nak HP? Ada ya ada tidak iya boy. Ada ya saya nyaman. Tekun ko tahun laki.